LC3 Longora Town Council Sam o team yes chutilo soditi ay tegiar ay dodo ko bala ebe bortotore Engarenok ongora ajaka nuto ay mikite Eswamak ay keini kinyo adoketati na apolor karaida isumaite e jok ebaka isomajo ikari uni oto maso mo posiona liga ijo ira boje dituna ni kusa kiti do kwa na ka kile kai to ligie oda kwa ni ka pepe ka do kana nguni so mata de tino town council ka ja ka nguni are e ni ke district at part mane ko ga ka kile ka nguni ade pasika e ka ni so maite inera tete ai ko so ni do sene so kre ko tai ani ni ko ni e jo ko ko ni bala ti jo ko ni bo yo ko mam ko ga ke ke to nga ani se pa ki kusa kino si ti to nga na ra ni yo in isinia kita tahu ni kapuna pugan. Dodo ya ite bundo angere na une sinya bale ko bengo bijula matoka. Icha kune ya de kanin. Iya kiso es opolo ina accountability. Ebe inyobo mamu idokta na inaitere nyo ojase sitoma. Nakwan. Iko sila subano doka itutubu mun. Inga biko se situtu. Inga ikukase si opotoli moisonu ikona pesa hii areko kota isirigilo moisonu idao tesa angara hii ojera eraile sira soma na dopet na ide ukia utiso ai wewe ya district ebe iko bieni ije kina jakrantu na ikeuna dara arejo kajipo nesto biso mai jojo nobody should block your promotion. Things is to do, move. Tupito na Apollo Kinto na jakanto kongora oraida okilenike le mukana twan guard olupot loda buwe kiti kao itwata na arteda abobo nyese eturit na twan kwape Engarenok na joko noi o district. Susan has been a very loving and prayerful lady, very hardworking. Igujore, Igumulijo, so many projects. Ore, so Itodo to Bonibe, she was very hardworking, an administrator, she was a town agent, and she loved her work. Dogo minasi bongesi dipunganoi. Arape senana kukurana depa. Do jemi ake swam. Akoto mali Mamija pugan, oni kerira pugan, konye teoto, epone atwanare na longu neja silatoto, while giving life. Iutona inatina chejara dona atwakare, kota ireiki nchuta leo na ija itomadeke shawo. Ida podo kitose noi, nesa yawa langiruna. Kanu TV East, Tolbert Edaiti, Kokataki District.